Naonet e live, un vez abaden var eun de studio Radio Naonet. Ouid la kadaran ur d'ober an aoudegez, gant strolajou son erez, gant ar zorezet hag ar zorien, gant DJet a DJezet. Ad kavit podcast ar son adegou, var ol lerien internet, pik Radio Naonet, pik VZH. I wanna be your lover.